ukumesaba uNkulunkulu, then you do. Amen. Awuveli wenze ungabukanga uzubone sekuphuma ama-results uthi hawu lento bengenza kanti ibi-wrong kanjeni benginganakanga. Amen. So nje bazalwane, we know very well neBhayibheli yasho ukuthi ukuqala kokuhlakanipha ikhona kungumesaba uNkulunkulu. Amen. Ngisho ukuthi abantu bahlakaniphe kanjani ngaphandle, kodwa lithi izwi kaNkulunkulu insindiso ifihlakele kulabo abahlakaniphile yazombulwa kithi esiziwula. Amen. So nje bazalwane, ukuhlakanipha lokwemvelo is not enough if ungenakho ukumesaba uNkulunkulu, ungenakho ukukholwa, ungenakho ukumthanda uNkulunkulu. Amen. So njengabantu abasha-ke bazalwane, kule season inkosi ayisilekelele ekuhambeni kwethu konke sihambe simesaba uNkulunkulu. Amen. Uze wathi uNkulunkulu laphayana ezwini lakhe, hamba phambi kwami ungasoleki. Amen. Ukuze singasoleki phambi kwaNkulunkulu bazalwane, kuzobiza ukumesaba. Umuntu uma umesaba, you do not do anything ezokwenza ukuthi kube nento azokukhulumisa kabi ngayo ngenxa yokuthi uyamesaba. Amen. Not ifiyele yokuthi ngathi qhamuka inunu, but ukumesaba kokumhlonipha ukuthi I fear the Lord. Ngeke ngize ngikwazi ukwenza into ethile ngenxa yokuthi ngesaba uNkulunkulu. Amen. Even if the opportunity ivela iba khona, you do not do anything ezophambana noNkulunkulu because uyamesaba. Amen. Ushilo usamukelo la izolo ekhuluma indaba kaJosepha ukuthi uJosepha lavela ithuba but he did not use that opportunity ukwenza okurong. Amen. Wayengakwenza uJosepha kungazi umuntu ukuthi khonto ayenzile uJosepha nomkaPhotipha, but ngenxa yokuthi wayemesaba uNkulunkulu washo wathi wena ubona umuntu la endlini kodwa ukhona osibonayo. Amen. So bazalwane, ukumesaba uNkulunkulu kusenza sivikeleke even ezintweni eziningi. Izinto ongabe ungene kuzo awungeni kuzo ngenxa yokuthi uyamesaba uNkulunkulu. Uyacabanga ukuthi uNkulunkulu angathini nje sengenza into ethile. Amen. Ugcina uphumile levelini yokucabanga abazalwane ukuthi bona abazalwane bangathini mabengaqhamuka ngenza lento, but ufika kule level yokucabanga ukuthi uNkulunkulu angathini ngenza lento engicabanga ukuyenza. Amen. So bazalwane, fear of the Lord is the most important uma ngabe umntwana kaNkulunkulu, ukuthi masimesaba uNkulunkulu bazalwane. Lokho kuzokwenza ukuthi each and every command uNkulunkulu akunika yona yenzeke kalula because uyamesaba vele. Amen. So whatever that follows uNkulunkulu azokusho uzobusukwenza kalula ngenxa ukuthi wenza kumuntu omesabayo. Amen. Hallelujah. Bese kuthi u1 Timothy chapter 4 yena lesimfundayo uverse 16 uthi ziqaphele wena kanye nesifundiso ume kulezo zinto ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. Amen. So ke bazalwane, sihlangana njalo sishunyayezwa ngendaba yokuba ngabafundi, we are being revived endabeni yokuthi sibe ngabafundi. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu bese ke mase sifundileke bese siqaphela thina kanye nesifundiso. Amen. Okusho ukuthi whatever we learn, lokho esikufundiswayo, it is i-duty yami ukuthi ngiqaphele ngigcine kahle. Amen. Ukuze lithi izwi kaNkulunkulu ngoba ngokwenza njalo ngizosindisa mina nabazongizwa nabangizwayo. Amen. So if ngizothatha isifundiso ngihambe njengoba isifundiso sisho, kuzoba lula ukuthi mase ngisidlulisela kwabanye basinde nabo njengoba kusinde mina. Amen. Kahle kahle, that is what the word of God is saying. Lithi ukuthi when you receive isifundiso from the Lord, uyasithatha isifundiso usilalele usikholwe uphume wenze njengalokhu uNkulunkulu esho, then bese uyakhipha ukhiphela kwabalandelayo ukuthi this is what the Lord is looking for empilweni yethu, bese beyakuzwa because bakubone kuwe. Amen. Kulula bazalwane ukushumayela into mangabe uyenza, kuba lula ngoba noPaul wazasho athi ena lingisani mina uba mina ngilingisa uKristu. Amen. Kulula bazalwane uma sewufuna ukudlulisa something like mawuthisha einganeni uthi alilahle iphepha phansi, ingane yakubona utshenga iphepha uvela ithi awungeke usewudlala ngathi ke njengamanje ngoba yakubona ujikijela phansi iphepha udlula ngathi awubonanga. Uma sutshela ingane ukuthi alilahlwa, ingane yathi liyalahlwa ubone wena, and mazike zabona umuntu omdala ingane enzinto zizoyenza ngeqholo ngenxa ukuthi zitshethe ku right ngoba kwenze bani umuntu omdala. Amen. So ke bazalwane, uma sifuna nathi isifundiso sizozwakala kwabanye, kufanele thina qala senze isiqiniseko sokuthi senza njengokusho kwesifundiso. Amen. Siyasibamba isifundiso senze njengokusho kwaso. Amen. Kwabalula kubafundi bazalwane ukuthi bazala abanye babe baningi ngenxa yokuthi they were Jesusful, babe Christ-like. Amen. Babenza exactly as Christ eshilo kubona. Amen. Laba bantu they never questioned bazalwane. Into engengayinothisa ngabo kukancane la uzakhola kuthiwa babebusisa kahle ukuthi Jesu ubusho lokho ngempela. Wayinedashinto uJesu baphume benze njengoba eshilo. Amen. Hallelujah. Isikhathi engisikhumbulayo nje ingesikhathi ethi uJesu
kuPeter shonisana amanetha phakathi niye ekujuleni nibambe. Kwayima bethi awu Nkosi kahle sesishikile thina ubusuku bonke singabambi lutho. But ngithanda agcine ngakho ukuthi kodwa ngoba kusho wena sizokwenza njalo. Amen. And ngesikhathi benza lokho base beyathola ama results a positive because balalela isifundiso sika master wabo. Amen. So ke bazalwane uma sizothatha isifundiso sikaNkulunkulu njoba sinjalo njoba lishizwe kaNkulunkulu bese siyasiqaphela ukuze sizokwazi ukuthi bazalwane mase sisidlulisa samukeleke. Amen. Akekho umuntu ngizolinganisa uthisha ubona abahlale bemaphambili. Akekho uthisha othanda ukuthi afundise ingane mhlambe for 3 months njoba siqeda i-term yokuqala. Uma sebuza ukuthi selosivulile izikole ezi10, thothi zonke ingane azazi. Leyo nto I'm sure ukuthi ayibi right ukuthisha uthi hayibo. Zonke insuku bengivuka mina ngigeza ngize emsebenzini ngizofundisa lezi ingane, but not even one of them can tell me ukuthi bengithini mangimaphambi kwazo. Usuke elindele ukuthi zizoyihlanza yonke into akade eyisho kuzo. Amen. So ke bazalwane noJesu njalo lokho asuke sitshela khona through his word, he expects us ukuthi sikwenze njengalokhu kunjalo. Amen. And thina ke bazalwane sisenhlanhleni yokuthi isyllabus yethu ayishintshi. It's always the same. Amen. The word of God bazalwane lokhu labanjalo linjalo lizoba njalo kuze kube phakade. Amen. We have the same syllabus. Okwethu ukuthi silperfect sifuna ukulenza libe lihle kakhulu indlela esenza ngayo. Amen. Uyawubuka ukuthi okay indlela enginikela ngayo ngiyanikela but not to the standard of the word of God. You're going to perfect that kuzophuma kube istandard sezwi kaNkulunkulu. You're not going to try you're not going to start something new engekho ezwini kaNkulunkulu. Amen. So nje bazalwane inkosi ayisilekelele kufika lokho enhlizweni yami ukuthi abantu abasha asisibambe isifundiso sihambe naso bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Okunye nje ukufika enhlizweni yami bazalwane ngize ngakunika isihloko esithi uyamdinga uEli. As umuntu omusha uyamdinga uEli. Amen. You cannot go on your own. Uthi wena ngoba nakho kunjani njani ngizokwazi mina ukuyenza lento. Amen. Impilo nje bazalwane ngisho uthiwa usufundile kangakanani, ngisho uthi usukhule kangakanani, ngisho uthi unemali engakanani, but uyamdinga uEli in your life. Amen. Uma sikhumbula bazalwane uSamuel uNkulunkulu embiza ethi Samuel, he did not know ukuthi who was calling him. Yena wayecabanga ukuthi ilo muntu amazi ambona zonke izinsuku. Hallelujah. Hence wavuka njalo waya kuEli. Makuthiwa Samuel avuka kuEli. Amen. Wayazi uEli kuphela. Kwaze kwaUEli omtshelayo ukuthi wabona uEli ukuthi oh okay lengane ayibizwa yimi but khona oyibizayo. Amen. Ngenxa ukuthi uEli wayemdala esehlalile noNkulunkulu, he realized ukuthi yazi nami ngiyalikhumbula leli phimbo liqala lingibiza ebuncaneni bami. Okusho ukuthi sekuyileso sikhathi nakuSamuel. Amen. Wathi emtshela ukuthi maliphinda lelizwi Samuel likubiza ubothi khuluma Nkosi inceke yakhe ilalele. Amen. Ngenxa yokuthi he understood ukuthi sekuyileso sikhathi sesifikile isikhathi seassignment kuSamuel. Amen. So ke sonke bazalwane njengabantu abasha siyamdinga uEli. Ungavumi ukuhamba nje uqanqalaze nje wedwa uphuma uhamba uyishayise egweleni, uyamdinga uEli ozobuza kuye ukuthi konje ke mase kunje ngenze njani. uEli akutshela ukuthi noma sesila siphuma sibheke la. And bazalwane into engiyithanda ngoSamuel ukuthi wamlalela uEli. He never questioned ukuthi awu kanjani Eli uNkulunkulu uyamemeze kanje yazwakale. Hayi mina ngiyaqala nje leyo nto. Kodwa kwathi makuthiwa isho kanje washo kanjalo nangempela lithi zikaNkulunkulu uJehova ke wayesekhuluma ke kuSamuel ngesikhathi esesabele ngendlela uEli asho ngayo. Amen. So ke bazalwane siyamdinga uEli empilweni yethu and uEli ekhona you listen to him. Amen. Lokho akushoyo indlela akuyala ngayo ulandela yona ukuthi okay uEli uthi angiphume la then you do that bazalwane. Amen. Hallelujah. And lithi zikaNkulunkulu uEli uSamuel wakhula ehlala ethempelini emkhonza uNkulunkulu phansi kwesandla sikaEli. Amen. So nje bazalwane as young people asikwazi ukuhlala sodwa sibe angazi noma ngizothi kwi-island. Amen. You need uEli in your life. Amen. Uzokhonza uNkulunkulu but uzobe uphansi kwesandla saEli la uzomkhonza khona uNkulunkulu. Amen. 1 Samuel chapter 3 verse 1 uthi umntwana uSamuel wamkhonza uJehova phambi kaEli. Amen. Asikiyeke lokho ukuthi izwi kaJehova lelingasavamile ngaso sikhathi but ngithanda nje uEli wakhona ukuthi umntwana uSamuel wamkhonza uJehova phambi kaEli. Amen. Which means bazalwane siyadinga ukuthi simkhonze uNkulunkulu in front of uEli. Amen. Phambi kaEli simkhonze kahle uNkulunkulu kuze kufike isikhathi sokuthi uEli afe uphume nawe usiyoba imentor to uSaul. Amen. Because naye uSamuel wagraduate waze waba imentor kaSaul. Amen.
siyazi ukuthi uSaul wenza ngendlela ayenza ngayo, but bazalwane ngisho ukuthi uma ngabe silalela u-Eli khona la siphumela khona. uSamuel bazalwane we know ukuthi wahamba noNkulunkulu waze wayimpunga because isiqalo sakhe, his foundation yayi-right. Amen. So uma sizolungisa la kwi-foundation yethu as abantu abasha kukhona la sizophumela khona endaweni engconywana bazalwane egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No Ruth bazalwane had uNaomi. Amen. So asihambi sodwa, uyamdinga ozohamba eceleni kwakhe nozokuyalela ukuthi uwenze kanje wenze kanje. uRuth waze wathi ephumela kuBoaz ingenxa ukuthi wayelalele exactly the words ayeshiwo uNaomi ke. Amen. So bazalwane umuntu omusha uyadinga ukuba nomuntu azokulalela kuye. Amen. Isifundiso uzosithathaphi if you do not listen to anyone. Amen. Kukhona la fanele ulalele khona ukuze uzokwazi ukuthi uhambe kahle endleleni yakho. Amen. I know bazalwane ukuthi sometimes even ngokwabazali abasizala enyameni uthola ukuthi ufunda uyamdlula umzali wakho, but at the end of the day ikhona into ongayilalela kuyena. Amen. Awazi kakhulu ukudlula umzali wakho, ngisho ngabe kuthiwa unamajazi awu-8, ngisho ngabe kuthiwa uhola imali engaholwa upresident, but you still need your parent. Futhi usakhona into angayisho kuwe uyizwe ikusebenzele. Amen. So nje bazalwane ilokho kusenhlizweni yami ukuthi as abantu abasha asikubambeni lokho bazalwane ukuthi we cannot go on our own. Asikwazi ukuphumelela masizozenzela thina. Asingami iqekelele to impact in this great revival. We need to listen to someone. Amen. Kukhona obekiwe phambi kwethu ozosinikeza guidance ukuthi this is how we're going to do it. Amen. Lokho kuzosilekelela ekuthenini size sikwazi ukulalela nomoya ongcwele. If you cannot listen to umuntu ohamba phambi kwakho, namoya ongcwele mase ekhuluma uzohluleka ukumlalela because vele uyijwayezile ukungalaleli. Amen. So ke bazalwane lento isuka le emuva ekumesabeni uNkulunkulu. Umuntu omesabayo uyamlalela vele. Hallelujah. So nje bazalwane inkosi ayisilekelele. No-Esther wayenoMordecai. Amen. U-Esther bazalwane kwazi kwathi kuphumelela indaba yokuthi amaJuda angabulawa kubulawa uNahamani ngenxa yokuthi walalela uMordecai. Uma ethi Esther uNkulunkulu akakubekanga lapho ukuthi wena utamase, futhi uma ukuthi ucabanga ukuthi uzotamasa kanjalo thina ke la kukhona sizokwenza. Amen. And uEsther walithatha izwi likaMordecai wathandaza kanye namantombazane akhe. Amen. Kwakhona into ephumayo positive bazalwane. So nje I'm trying to make examples abantu abahambe balalela engizothi they are mentors endleleni. Amen. They are leaders ababe phambi kwabo ngaleso sikhathi. Amen. uJoshua had Moses bazalwane. Amen. uJoshua waze wathatha ke emva kaMoses uthi uMoses mase efile uJehova wangalahlekela ukuthi konje ngizokhomba bani ke manje nakho uMoses sengivele ngaqeda ngeassignment yakhe. He knew very well ukuthi there is Joshua right behind uMoses. Amen. Ngiyamthanda kakhulu uJoshua ke bazalwane. He was learning yena silently. Amen. uJoshua wayefunda silently. uJoshua wayelinda ukubuka ukuthi uMoses wenzani. Uma eqeda ukwenza uMoses aqhubeke yena lagcine khona uMoses. Amen. Wakhula kanjalo uJoshua yena kafananga nalaba ababenikezwa ama-instructions. Yena he had to do what ophambi kwakhe ayekwenza. Amen. So ulithi likaNkulunkulu uMose wayethi mesephuma yena etendeni lokuhlangana lithi kodwa uJoshua wayengaphumi. Amen. And bazalwane we understand ukuthi i-dimension kaJoshua uyayibona ukuthi uJoshua he learned a lot from uMoses. Amen. Ngenxa ukuthi wayethi uMoses mayothandaza Joshua was there. When Moses was going to meet the Lord, Joshua was there. So uNkulunkulu sekufanele akhulume noJoshua aqhubeke nejourney nabantwana bakaIsrael. Akubanga istruggle bazalwane. Amen. uNkulunkulu usebenzisa amagama athi njengalokho ngihambile nenceku yami uMose nawe ngizoba nawe. Amen. He was making a reference to something that uJoshua knew very well. Amen. uJoshua was there ebona ukuthi uNkulunkulu uhamba kanjani noMoses. Embona uNkulunkulu ekhuluma noMoses ubuso nobuso. So he understood uJoshua ukuthi uNkulunkulu methi ngizohamba nawe ushoni. Amen. Akalokhanga question, akalokhanga ethuka. Wathatha the assignment that was given to him wahamba ngenxa yokuthi wazi ukuthi uNkulunkulu umethi uzoba nami ngempela. That is why it was easy for uJoshua ukuthi athi yena nendlu yakhe yonke bazokhonza uNkulunkulu. Wathi khethaneni ukuthi nizokhonza bani kodwa mina nendlu yami sizomkhonza uNkulunkulu because wayesembonile uNkulunkulu namandla akhe ngesandla sikaMoses. Amen. So ke bazalwane nathi as abantu abasha kuzosilekelela kakhulu ukuthi what you see in front of you you do.
Amen. Ungagcini ngokulalela kuphela but yenza lokho okubona phambi kwakho. What my leader is doing, I do. Amen. Ukuze nami kube khona la ngizophumela khona. Ukuze ngizokwazi nami ukuthi ngikhulume noNkulunkulu ubuso nobuso, kufanele ngimbone ukuthi ukwenza kanjani. Then mase phumile nami ngisale, ngisifunele ngendlela yami. Train myself ukuthi how to become uMoses. Amen. Ukuze uJoshua bazalwane akukho la lithi khona izwi he had in mind ukuthi ngifuna ukuthi umephuma uMoses ingene mina. Amen. But he just wanted to grow. Athanda lento ukubona i-relationship kaMoses noNkulunkulu eyithanda kuye. Yena eyakhe i-motive was that ukuthi nami ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu akhulume nami njengalokho ekhuluma kuMoses. Amen. Not knowing ukuthi uNkulunkulu is going to choose him to take over Moses. Amen. So ke bazalwane, doing the right thing and following the instructions kuyalekelela bazalwane, not only ukuthi ukhule wena kuphela but kuze kusizakale nabantu obungacabanga ukuthi bangasizakala through you. Amen. So uma usulalelile ngelinye ilanga uzufike sekufanele kube khona into exazululwayo, kube lula ngoba wena wawukhona uMoses exazulula amacala. Uyazi ukuthi uMoses wenze njani mhla exazulula amacala. Uthi no, uyazi leli cala lilula, asenzeni kanje because you saw from Moses ukuthi how to. Amen. So bazalwane kuzosilekelela kakhulu lokho ukuthi sithi mase sibonile what our leaders are doing, we do. Amen. And the Holy Spirit bazalwane is there to guide us and help us. Sesenza lokho uNkulunkulu afuna ukuthi sikwenze esesikubonile futhi kwenzeka phambi kwethu. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu ke bazalwane ngiphinde ngenze reference ukuthi uTimothy naye wayenoPaul. Amen. So bazalwane uTimothy wayebuka everything that Paul was doing. Wayelandela aze eve. Amen. Lokhu Paul ade kwenza, and Paul was very happy ngoTimothy ngenxa yokuthi he knew ukuthi uyisisebenzi esingenamahloni phambi kaNkulunkulu. Amen. Wayesebenza yena ukumyala, amnikeze the instructions how to go about aqhubeke nokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. But wayengenakho ukwesaba ukuthi uma sengisukile la khona into engeke iyenzeke kube kukhona uTimothy. Amen. But he knew ukuthi noma ngila ngikhona kodwa ngenxa ukuthi uTimothy ukhona umsebenzi uzoqhubeka wenzeke. Amen. Okwakhe kwase kumentorisha ngencwadi uTimothy uthi Timothy yenza ukuthi nokuthi. Timothy phumela. Indaba kaSibanibani noSibanibani ilungise kanje because kuyacaca ukuthi Timothy noPaul they were always in communication bazalwane. Amen. Which means an elder and the youth should always be in communication. Singahambeli kude bazalwane kungabi ngamanzi namafutha. Amen. Kufanele kube ukuthi your elder is here now khona lapho so that uzothola everything. Amen. Uzokwazi ukuthi uncele eduze whatever that is needed by your life. Amen. So inkosi ayisilekelele bazalwane egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Amen. As I have said bazalwane ukuthi I do not have much, bekukhona lokho nje enhlizweni yami ukuthi asimesabeni uNkulunkulu ezabantu abasha bazalwane. Amen. Ukumesaba uNkulunkulu kuzosenza ukuthi sivikeleke ezintweni eziningi. Amen. Ayikho into ozothuka sekuthiwa wazoshaya ngebhomu uthobeka. Amen. Ngenxa ukuthi uthobeka uyamesaba uNkulunkulu. There are things bazalwane ezingeke ifike zimnqobe ngenxa ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. She knows ukuthi angikwazi ukwenza into enje, uNkulunkulu uzothini, angathinzi uNkulunkulu. Ngeke acabange nabantu abasemhlabeni, uyocabanga uNkulunkulu ukuthi ezulwini nje kothiwani. Because bazalwane yazi lento ifike engqondweni nami ukuthi uma sihamba as i-media team ishutha ezulwini kwenziwa kanje ngathi ngomuntu per individual. Ezulwini uyabukwa every step bazalwane, every step ezulwini nje kunekhamera ebheke wena kanje. Uyacabanga, uyakhuluma, uyenza, wenzani, ibhekile nje ikhamera. Amen. Uyacabanga ke bazalwane ukuthi when you flop uphoxa abantu abangakanani. Amen. Because in my heart and in my mind kunokuthi it is like watching a movie. Angazi noma uNkulunkulu mhlambe ingelo uyayinika leyo opportunity ukuthi sisibone. So ngisuke nginokuthi mhlambe it's like being in a theater ubuka imovie. Uyacabanga abantu ababuka iscreen ukuthi basuke bebaningi kangakanani. So in my heart kusuke kunalokho ukuthi izulu lihleli nje liyangibuka. Ngiyehla ngiyenyuka ngenzani izulu liyabuka. Amen. Once ngaqhuzwa ukuthi uyacabanga uyabona mangabe abantu bebuka ibhola bebaningi sebeyitshethe igoli liyangena la ngangena basukume bahlale ehlalweni babamba amakhanda. Cabanga something like that happening in heaven ngenxa ukuthi wena uhlulwe uqhuzulwe into ebengamele ihlule. Amen. Vele kubanjwa amakhanda kuthiwa yebo
ngenxa yokuthi-ke bazalwane kusiza ukuthi uma ususengakithi uJesu akakabuyi sibuyele sibe right futhi, amen. Kuthiwe try again, kube khona abathi hhayi uzoba right, uzoba right, ngoba kube kuthiwa kusemhlabeni ngabe ngize ngithi bayabheja bathi uzobona lekho okulandelayo uzonqoba, amen. But bazalwane, I have that in my heart ukuthi there is a camera that is looking at you whatever you do, amen. So nje engathi singahamba sinalowo mqondo ukuthi ngihamba nje nginefu, amen. Liyasho lezi ukuthi sinefu elingaka la ufakazela isihaqile, amen. So-ke bazalwane, nanokuthi wherever you go you have unolayini nje wakho abantu abakulandelayo, amen. Mina I have that belief in my heart ukuthi umuntu nomuntu unabantu bakhe, amen. And okubuhlungu bazalwane ukuthi khona abantu namhlanje abama-mentor, abama-idols abantu abayicelelanga. Yes, akekho umuntu wakwabhala incwadi yokuthi ngicela abantu abazongilandela. But uma ucabanga kunabantu abathi nje mina ngihamba nobani, akazacela, but wenza something, bathi abantu hayi ngiyafuna ukuba njengaye, bamlandela. So-ke bazalwane, le nto asingayibukeli kude, sibuke kubantu abama-celebrity, awuyibuke nakuwe. Now you have a mentor la uhlala khona. Now in your own space, you are a mentor to someone, amen. Kukhona abakulandela silently, bathi ngiyayithanda indlela uThobeka enza ngayo. Uyazi umuntu amoyizele ngisho usudlula ukuthi wena wazi ukuthi umoyizelela wena, but sekuqhamuka i-idol yakhe, amen. So once waqhuzuka wenza something wrong, baningi abantu abathwala izandla ekhanda and you know nothing about it, amen. So-ke bazalwane, inkosi ayisilekelele sazi nje ukuthi le camera engikhuluma ngayo ukuthi isibhekile from above, even here around us ikhona, amen. So we should live impilo yokuthi uma kukhona ongibukayo akabuke into enhle, alishona ilanga ngibe i-result enhle komunye umuntu, amen. Because khona abantu abathatha isibindi ngawe ukuthi hayi ubani mesakhona sho sa-right, anti abazi ukuthi nawe unezinto zakho obhekene nazo, but ngenxa yabo-ke bazalwane asenze sure ukuthi thina we remain simesaba uNkulunkulu, amen. Because ukumesaba uNkulunkulu bazalwane, I guarantee kuyavikelana ey'ntweni ey'ningi, amen. Because you fear the Lord, you do not fear any man. Because uma ngingathi ngisaba ukhalipha kuyenzeka ngabikho, kusho ukuthi uma ngekho ukhalipha-ke hhayi-ke udede ngalelo langa, amen. So kanti uma ngisaba uNkulunkulu, uNkulunkulu is always there. Lokho kuzongenza ukuthi ngingenzi anyhow, because I know ukuthi I fear the Lord more than fearing man, amen. Because bazalwane, umuntu akanaso isihogo. Umuntu ngisho wathiwa sengimphoxile uzogcina kungitshethe e-hospital, uzodicide mhlawumbe ungangikhulumisi noma mhlawumbe ukwenzani kuphele kanjalo. But uNkulunkulu bazalwane yena sengaba ukuthi ngivalelekile angisangena ezulwini ngifake esihogweni. Ukhulu lokhu kaNkulunkulu kunokomuntu, amen. So inkosi ayisilekelele kakhulu bazalwane, sibe nje sikhumbule ukuthi sonke siyamdinga u-Eli, amen. As umuntu omusha uyamdinga u-Eli, and u-Eli uma ekhuluma you do not question ukuthi hawu Eli kanjani manje, you take everything u-Eli ayishoyo, because u-Eli mdala kunawe, uyayazi into ayishoyo, and mhlawumbe wakwadlula kule nto ayibonayo ukuthi uzongena kuyo wena. Methi u-Eli asingahambi-ke ngapha Samuel asiphume ngala, Samuel akalalele bazalwane enze lokho, amen. Singavumi ukuba njengoSawuli, amen. uSawuli had no patience. uSawuli wayilalela ngendlela yakhe, amen. Engafuni ukulalela ngendlela okuyiyona, wayilalela uSawuli kodwa ngendlela yakhe, izinto wayi-interpretela yena his own way, amen. Mesebona ngathi isikhathi esishayile enza akuthandayo, enze lokho kufanele ngabe akwenziwa wuye, kufanele ngabe kwenziwa uSamuel, amen. So-ke bazalwane, inkosi ayisilekelele ukuthi sibe thina oSamuel abalalelayo, ukuthi u-Eli mengekho noma u-Eli methi asiyi, u-Eli methi angiye ngiyaya, u-Eli methi angiwubasele umnikelo ngiyawubasela, umethi u-Eli angilinde yena ngiyamlinda u-Eli kuzolayitha yena mesefikile, amen. Lokho kuzokwenza ukuthi as the youth of this time bazalwane si-impacte kahle. Ngisho kuthiwa sisanikwanga i-microphone, but the way we live si-impacte ngayo, amen. Because this impact bazalwane is not gonna be only nge-microphone, ngoba ngeke sonke siyithole, amen. Ngeke sonke silithole ithuba lokumemeza, but ngendlela esizophila ngayo we're going to impact, amen. Abanye bazovuleka amehlo baze babone ukuthi yazi akaqali njalo namhlanje ukuba nje kade abanje ukuthi besingambuki, amen. Manje mase sibukisisa kahle sesiyabona ukuthi yazi lento ayenzayo uyena umuntu ophila impilo yangempela, amen. That way you have impacted a lot of people, amen. So-ke bazalwane, inkosi ayisilekelele egameni likaJesu ukuthi ekuhambeni kwethu konke silalele bazalwane, simesaba uNkulunkulu kokuqala lokho, ukuthi asimesabeni uNkulunkulu, let us fear the Lord. Whatever you do, fear the Lord, amen. I-elevation yethu ilapho bazalwane kumesabeni uNkulunkulu.
ileyona ndlela esizoba elevated ngayo. As I made an example ngoJoshua ukuthi uJoshua bazalwane akanikwanga isikhundla sikaMoses ngoba wayesifuna. Amen. But ngenxa yokuthi indlela alandela ngayo emva kaMoses. Amen. Eyamenza ukuthi athole iposition kaMoses. Amen. So-ke bazalwane, fearing the Lord and following ngendlela efaneleyo kuzos-elevatela somewhere. Amen. Sometimes sizofuna ukuthi kufanele ngabe sengisendaweni ethile. Mhlawumbe uma uhleli uyicabangela wedwa. Kodwa uma ngathi mina awuthi rewind uhlehle ubone ukuthi la kufanele ngabe usukhona uhambe kanjani la uzufike la ukhona manje uhambe kanjani awu-check back ukuthi mhlawumbe awuzukuyifica ne-obstacle ekwenza ukuthi ungafiki la ucabanga ukuthi ngabe usukhona. Amen. So bazalwane, indlela esilandela ngayo nayo has an impact in our lives ukuthi siphumela kuphi ngendlela olandele ngayo. Amen. So-ke bazalwane, inkosi ayisilekelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Njengoba sesishilo bazalwane ukuthi umntwana uSamuel wamkhonza uJehova phambi ka-Eli. Amen. And liyashiza kaNkulunkulu ukuthi wakhula uSamuel, wenza izinto ezinkulu nezimangalisayo bazalwane. Lithi uJehova wayenaye, lithi akawisanga nelilodwa lamazwi akhe. Amen. Sathola-ke bazalwane incazelo ngalelizwi ukuthi uJehova ongawisanga nelilodwa lamazwi kaSamuel. Amen. That means Samuel was elevated to a certain level bazalwane, ukuthi uJehova usekwazi ukubamba izwi lomuntu angawisi nelilodwa. That means uSamuel bazalwane ulandele kahle. Isikhathi esalalela ku-Eli wenza kahle. Because this is Eli bazalwane. This is chapter 3. uSamuel usamncane la. Amen. Usamncane uSamuel. Kodwa la uNkulunkulu sekuthiwa uNkulunkulu akawisanga phansi ngisho nelilodwa lamazwi kaSamuel. Uyabona ukuthi isiqalo ifoundation kaSamuel was very good bazalwane. Amen. So nathi let us asilungise lapha kwi-foundation yethu ukuthi silandela kanjani. Amen. Ukulandela kwethu ikhona kuzosi-elevate kusikhiphele somewhere. Amen. Sizophumela endaweni bazalwane besingayicabangi sometimes. uSamuel wayengazazi nje ukuthi uyokalandwe ngisho esefile, bizwa woSawule eyifele esefile ngenxa yokuthi bafuna ukuthi axazulule something. Yena wayezo ukuthi uzophila afe njengabantu bonke, but kwaze kwafika lapho ekuthenini uSawule mesegaxele azambuyize amphakamise lapha ngendlela e-wrong ayenza ngayo. But bazalwane, ilento engifuna ukisho ukuthi uSamuel was elevated ngenxa yendlela alandele ngayo. Amen. So ukulandela kwethu-ke nathi bazalwane kuzosikhiphela somewhere. As bengishilo ukuthi uRuth had Naomi, uEsther waba noMordecai, uJoshua waba noMoses. Amen. So inkosi ayisilekelele bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ukumesaba uNkulunkulu is the foundation of everything. Amen. Because ukumesaba uNkulunkulu bazalwane ukubakhiphela la bekhona manje. Amen. Noku-understand ukuthi angazi yonke into njengomuntu omusha. So kuzoba khona izinto ezizokwenzeka ngingayi-understand ukuthi yini le yenzakalayo. As we made an example kaSamuel ukuthi wabizwa engazi ukuthi ubizwa ba. Yena eqala ubizwa lo muntu ahlala naye vele. Amen. Kwaze kwabizwa ukuthi kube uyena oshoyo ukuthi no, mase kuphinda kwenzeka vele uphendule kanje. Amen. And I did not question ukuthi why uthi angiphendule kanjalo. Khona vele into enjalo emhlabeni. Wathatha lokho okushiwoyo waphendula kanjalo, uNkulunkulu wakhuluma naye. Amen. And bazalwane, only to find ukuthi wakhuluma nento engaphezu kwengane ngalesa sikhathi. Yayingaphezu kwakhe uSamuel. Samuel was very young at that time. But ukwazi ukumtshela ukuthi u-Eli sefike ekugcineni ngenxa yamadodana akhe. Amen. And lonto was even hard kuSamuel ukuthi amtshele u-Eli ukuthi uNkulunkulu utheni. Amen. So-ke bazalwane, i-elevation has no age. Amen. Kungaba umntwana omncane osaku-Sunday school unyuke kuze kube kufike kwi-youth esikhulile. But i-foundation yayo yonke into ukulalela nokumesaba uNkulunkulu. Amen. Uma nje sizomlalela kahle uNkulunkulu bazalwane, khona la sizophumela khona endaweni nathi besingayicabangi ukuthi singaphumela kuyo. Amen. So inkosi ayisilekelele bazalwane on this first day of our revival. Siphume nalokho nje ukuthi sizomesaba uNkulunkulu in everything that we do. Amen. Ukumesaba-ke bazalwane umuntu awumsaba ngoba umbona. Amen. Umsaba because you know ukuthi he is there. Amen. Umesaba ngoba nanokuthi you value that person. Umuntu uma umvaluisha awufuni ukuthi ezwe i-report embi ngawe. Amen. Because you value that person. So uma umzali wakho umvaluisha ngaleyo ndlela, uyazi ukuthi ayi angifuni ukwenza into ezofika uma uzothini. Amen. So naNkulunkulu akube njalo bazalwane, simesaba uNkulunkulu and sinyuse ivalue kaNkulunkulu in our lives. Sikhuphule bazalwane. Amen. Lokho kuzosenza ukuthi indlela esiphila ngayo siphile ngendlela yokuthi abe happy uNkulunkulu mayisibhekile. Singalibali bazalwane example engiyenzile ukuthi siyafana nabantu
ezulwini kufana nokuthi bakusinema babuka thina. Amen. Sibhekiwe whatever you are doing. Lokho akukhona ukusabisa bazalwane ukuthi usuzosaba ngisho ukwenzani ngoba uthi uyabheka ezulwini. It's just the truth nje. Iqiniso nje bazalwane linjalo ukuthi njengoba lithi izwi kaNkulunkulu akukho lutho olufihlakele emehlweni kaNkulunkulu lisho njalo nje. Amen. Whether kumnyama noma kuyakhanya, wedwa noma nibathathu, uNkulunkulu has got a record of everything bazalwane. Amen. Akusho ukuthi akukho la sizwe khona kuthiwa uNkulunkulu unamakhamera waplante somewhere ukwenzela ukuthi uma isabheke eGibhithe akwazi ukuthi eSouth Africa kwenziwani. But lithi izwi kaNkulunkulu iso lakhe lisibona sonke. Amen. And singangale le phone mhlambe sincane kunalokho in the presence of the Lord. He knows you. Akazazuma athi konje ubani lo ngathi kusathobeka nje. He can see you kahle. Amen. Sonke bazalwane in our numbers emhlabeni. Amen. Usibona kahle uNkulunkulu. So know that uNkulunkulu ngeke uyitshele ukuthi mhlawumbe usasithekile nje njengoba ngidlule eduze abanje ngeke angibone uNkulunkulu mhlawumbe uzositha uyena. Amen. uNkulunkulu can see all of us bazalwane. Lokho akukona ukwesabisa iqiniso. Amen. So everything that you do asimesabeni uNkulunkulu bazalwane. Sisaqala nje le revival bekunalokho enhlizweni yami ukuthi asimesaba uNkulunkulu bese singalibali ukuthi siyamdinga uEli. Amen. Lokho nje kubaluleke kakhulu okuhlalile enhlizweni yami mangibuka izwi kaNkulunkulu ngathi siyamdinga uEli. Amen. Sekwenzeke konke bazalwane siyamdinga uEli. And we made reference ukuthi nabazalwane labo engibabalile babengahambi bodwa. Akibo bodwa bazalwane baningi nawe uyabazi eBhayibhelini. Amen. Babengahambi bodwa. They always had somewhere la bezorefera khona. Amen. Kuthi mase esekuthenci ahlehla eyobuza ukuthi konje uRuth wayenoNaomi wakhe ethi uNaomi uwenze njani? Uhambe kanjani? Hayi ngihambe kanje ngenza ukuthi asethi ayike qhubeka kuyokhothoza kuyo lo nsimu ungabusasuka. Qhubeka naleyo nsimu. Ngiyamazi uBoaz uyisihlobo sami. Amen. Wena qhubeka kuleyo nsimu ungabusasuka. And wenza kanjalo uRuth bazalwane. We know the story ukuthi waphumelela kanjani uRuth. Amen. Ngenxa yokuthi wabamba lonke izwe lashiwo uNaomi. So lo phambi kwakho lelizwe lishoyo. Take it bazalwane. Amen. Silibambe, not question anything. Uma singeza ukuquestiona sizophumela somewhere. Ngelinye ilanga bazalwane ukucabanga uma usuhlele ekhaya usubuka ukuthi yazi kuba ngilalelanga le yanto ekwakuthi uyayishiya kuthiwa ngenza ukuthi ngabe kwenzakalani. Amen. Uma usubona ama results okulalela kwakho usuyibonga nawe uthi ngayisiza ngayilalela le yanto because namhlanje sekunje. So ukulalela bazalwane kuzosilekelela kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cela siphakame sime ngenyawo sitetele uthobekeze ngaphambili. Ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu uyalalela lalela yebo uNkulunkulu ukulalela kwesinye isikhathi kubiza